Pošto sad znamo otprilike i šta je objektno orijentisano i šta je MVC pattern, ovdje sad vidimo kako je sad to zajedno. Ako vidite ovaj kod, na primjer imamo select ID, first name, last name i tako dalje, onda ovdje imamo neki while ili for each šta god, i onda ovdje imamo direktno neki HTML, echo i tako dalje, onda ovdje ide body, footer, šta god. A ovdje, znači, mi imamo s jedne strane potraživanje tih podataka i imamo sad, znači, ovaj guest, znači, to je, uzeli smo iz baze guest, ovo je sad controller i direktno ovo je sad view. Znači, view, kažemo da je template, u ovom slučaju, mislim, pošto je ovo bazični neki slučaj, template HTML, tu šaljemo, znači, podatke, ovaj guest, koji je, znači, niz objekata i for each, znači gdje imamo samo štampanje toga što nam treba. I na taj način, kao što sam rekao, znači imamo posebno backend, posebno frontend. Ovo posebno ima smisla ukoliko radite neke napredne aplikacije gdje imate Angular, Node.js i tako dalje, znači to je jednostavno standard. Sad vidimo, znači kad smo to sve shvatili, šta je zapravo framework. Znači, framework, suština svakog frameworka je da kod bude kraći i da može lakše se čita. Znači, jednu istu stvar vi možete napraviti recimo u kilometarskom nekom kodu gdje imate funkciju pa for each i tako dalje, znači gdje se ne zna šta je šta i šta je gdje. Ovo s druge strane, znači, framework vam je, da kažem, prva i osnovna stvar je neponavljanje koda. Znači, ako vi imate istu funkciju na 5 mjesta, znači jako je bitno da vi napravite posebno, da kažem, poseban file gdje su vam te neke funkcije, kao što su, da kažem, ovi iščitavanje, da se sredi, ne znam, datum, lokalizacija i tako dalje. I da dalje što imate, znači imate bezbednost. Sam framework po sebi vodi računa o svim aspektima bezbednosti, manje više svim. Laravel vodi, da kažem, bukvalno svim aspektima bezbednosti. Imate optimizaciju resursa, brzinu čitavanja, proširivanje aplikacije, što je jako, jako bitno, i integraciju modula. Proširivanje aplikacije je jako bitno zato što ukoliko vi imate neko standardno, da kažem, pisali ste sam neki svoj framework ili skripte i tako dalje, i u jednom trenutku ta aplikacija je dovoljno velika da treba da uključite još neke programere. Vrlo vjerovatno je da niko neće moći se snaći u tom vašem kodu ili će mu trebati recimo 3 mjeseca da uđe u sve to što ste vi pisali, ukoliko to nije u nekom standardnom frameworku. I integracija modula znači da vi da kažem, neke stvari možete ručno da pišete i to je sve ok. Međutim, ukoliko imate neka gotova rješenja koja mogu da se integrišu, mnogo je jednostavnije uzeti te standardne komponente i onda nastaviti dalje sa programiranjem. I, da kažem, sve to ukupno, da kažem, framework je skup dobrih praksi. To je, kažem, najbolja definicija. I sada smo došli do Laravela. Znači, Laravel sam po sebi, znači, nije CMS. On nije WordPress, Drupal, Joomla i tako dalje, već se tu piše sve od nule. Znači, vi ukoliko hoćete da pravite WordPress jednog dana neki novi, vi to možete da pravite u Laravelu. Znači, to je mnogo šira kategorija programiranja od samog WordPressa i ovdje vidimo da je on u 2015. godini najzastupljeniji i od svih, da kažem, PHP frameworka, on se najviše traži na Google. Trenutno i zajednica raste. Ovo isto kad vidite, znači PSA4, znači to je spisak standarda koji opisuju auto-loading klasa. Jako je bitno, znači to posebno važno za velike timove da imate standardizaciju pisanja koda. Ko će svakako raditi i na ovaj i na onaj način, ali jako bitno znači da vi imate neke standarde ili ako je manji tim da sami definišete neke standarde kako bi neki drugi programer mogu da uđe na pola posla da radi i tako dalje. I sad smo došli do instalacije Laravela. Znači, Composer
je package manager. Šta to znači? To znači da je to jedan alat koji se skine sa ove adrese getcomposer.org i on vam služi da instalirate mnogo brže i mnogo bolje preko tako što zadate Composer Create Project Laravel kroz Laravel i ovaj naziv samog projekta. Na taj način, vi ćete ugraditi, da kažem, sve potrebne te module koji ćete kasnije vidjeti koje su sve i na taj način, da kažem, mnogo je brža instalacija i sigurnija. Sad, ovdje ćemo proći da vidimo koja je to arhitektura fajlova i foldera. Kao što sam rekao, pošto je to MVC, zaseban deo se odnosi samo na funkcionalnost samog sistema i to je ovaj folder app. Znači, tu je bukvalno comments, console, events i tako dalje, models, providers i slično. Ovdje ono što je treba da znate, to je resources, znači tu je views, sve što je template samog sajta ili web aplikacije, on se nalazi ovdje, kao i mailovi, znači template za mailove. Ukoliko imate recimo registraciju korisnika, pa šaljete potvrdni mail za korisnika ili ako vam treba 404 not found stranica, znači to je, kažem, u ovom folderu. Storage se odnosi na sam sistem gdje on kešira neke svoje fajlove. Vendor, znači tu se skladište svi ti paketi. I public, znači to sam rekao, znači to je sam sajt. Kad kažem sam sajt, mislim na slike, CSS fajlove i tako dalje. I config, znači tu su nam podešavanja za sam Laravel, a to znači recimo ukoliko šaljete mailove preko mailgana ili tako nešto, tu definišete sve svoje te konfiguracijne fajlove.